Muhammad Nabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariah Muhammad Nabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Kaum wahabi lupa tak tebah kaji pegada syariat Nabi kaji puayang dalam sembahyang haram usalli syariat Nabi kaji puayang dalam sembahyang haram usalli. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariah Muhammad Nabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Kekunu subuh jibana citatat ura Jumaat azan sekali talikin manyet jikena haram tada hanjir peingat ke urang mati talikin manyet jikena haram tada hanjir peingat ke urang mati. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Ikono ulama jikena kasesat mega oi mehat jikena Yahudi letak yang tulau yang bersalah hana sesuai hana sunnah Nabi letak yang tulau yang bersalah hana sesuai hana sunnah Nabi. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Lepai Sayyidina hana ajaran terawih 8 jiken but Nabi kanduri molot sangat tajib bantah jikele mehat merua pasi kanduri molot sangat tajib bantah jikele mehat merua pasi. Wahai kaum lun urang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mubeta ikut saboh jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Tapi yang lucu, weh sahabat, tayu petupat, hanji peduli, jarang membantah, bapa gahaba, ilmu hana, lagi pencuri, jarang membantah, bapa gahaba, ilmu hana, lagi pencuri. Wahai kaum lun, urang Islam, ikut syariat, Muhammad Nabi, mubeta ikut saboh jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi, mubeta ikut saboh jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi.